Marhaba meji maonaji mapija wahe 7/7 nsil mapanga media harumwa ndam shashibanu ngajo njia harumwa darasa ladini wadzimana fundi Mahmud Abdullah Maulana Al-Kadhi ili haukabadzimanani wadzimani zemedia balina bali kao ri sharkiana nao ili haubitsa zidarasa zinu nana ze mapija ya ulemengu. Comore Info wajau Comore Actualité wajau ASMC ambeni watina udiwa za wajau habar zansilma panga 5/5 Fumbuni Media watina udiwa za Radio Kokoti nana neze media mbali na mbali kauri sharkiana na nizo ili haunjia haudunga ze darasa la dini wadzimani mapija mbali na mbali abonge garwa shukuru wanga vesho marhaba menji abonge garandi se darasa wadzimana Maulana Al-Kadhi fundi Mahmud Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين
من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. Araha arejenchi wa harmaya za ayeza leo ngajore jei aya ya mwisora isoma jana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rabiukaya fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu munzarin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambiukaya zembingu nezimande zanti kazijalili ya Firauna nuandwa hahe baadia wangamiziwa. Basi Ali ibn Abi Talib hauziswa suala ukaya ibanu zembingu nezibande zanti zujawlili ya mwanadamu hajibu imra musala suala ukaya almuradil suala linu wende mruwa handani wanuzisalo haizonga muhambi ukaya zembingu nezibande zanti zoulilia mru shakhasa dola mwanadamu muislam au kahindi haini mwanadamu ngena mlango ulombi ngoni ubaliwe riziki hahe umboshea omlango uwo zenje mazahaiga zibali wao uheyo mbinguni. Amungeye haina wakati zila plus ya kaukati fanya za ibada zahahi ze swala ze adhkar imru la ya hafa umahalani hunga ngahuremo idundio arekando harma zembingu arekando harima ezimande zanti. لسؤال لنويلو عبد الله بن عباس حوزي سؤال تينا حوزوكايا إنغو نوجي umrongwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambiukaya fama bakat alayhim as-samaa'u wal ard wama kanu munzarin. فهل تبكي السماء والأرض على أحد يبان ووينغو مشباني شانتي شولي لي يمرتو كوانتي بيا هرموانا دام. قال رضي الله عنه نعم عبد الله بن عباس هموكا ديها ليو ونسوكايا kabati mzimu harumwezi umbe isondo ukaya ngena mlango mbinguni ikao ndo mahala ne riziki ya hahi birawisihi harma umlango unuwo ngababira wa zaamali njema zahahe ikao hazifanya zibala zibe mbinguni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa mukafa idha mata almu'minu aunge ikao la muislamu yakaufanya za ibada zila hafu ogholeka babuhu minas sama mlango wahahe wohe yabo juyu nusi haboti ngaubalwao ula mlango yeriziki akaudobira usiha ngaubalwao ula mlango za amali njema zahahe zakaudobalwa zeheya ngaubalwao haizo shemande shati ngashililao khasa na ula mahala nikao hakaudofania za ibada zahahe ze swala ze adhkar. Amma Firauna nuanraha he
kwa jaka na amali njema kwa jaka na baalama ya njema uharumashe mandeshanti ya kaudoba lioho mbinguni haizo shebandeshanti neze mbingu kazi jaka na haja za udumbia wandu wanu wangamiziwa kinyume zijibio harumariwa ya sati na bishola na Abdullah ibn Abbas wambuka shebandeshanti gashira yudumbio harumu da wanti humengomine ikaba fu muislamu kama islamu hafu harumu da wanti humengomine shebande shanti gashikoju maulila ngashilila wahindi hazila njeme mrola kanizo dalagono za hizi adhkari zake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yizo nazila swala yakauswali bisababishao shebande shanti nezembingu zirame dumbi amma ekamrunge hama Firauna nuanra hahe kati na nungwazi fanya haruma shebande shanti ekati kufurumbi na malamafu bahikini meshebande shanti ngashijibi wao wayadu ila roha uharumashe shebande shanti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narnike mwiso mwema babanu za habari zinu za kiswa zinu zonzi pia zika hamba hasiba mudasi umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama hizo ikawe makuraishi wakaufanya yabweke makuraishi warongoziwa na nasiri loleo lazima rongoziwa haukaga bwe mavushia hao ikao kajala wa harmashi maneshansi shele ikanga mzimu haru masika ongene mavushi yao ya haulia ya toera haye jafa angwe izaleo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala murabiukaya walaqad najjayna bani Israila min al'adhab almuhin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala murabiukana hakika rivukisha ya bani Israil bimaana duwangu wa mtume Musa alayhi salam riwavukisha hawato wa harumalla baya ikao wakahonisi walo haubungulwa baikao wakahonisi walo ni Firauna nuwanra hahe hauwabungua miongoni mwizo ikao Firauna nuwanra hahe kauzi nede bani Israel duka wakahuwa wanahao wanaume haini mwanamume yazalo harume bani Israel akautolero wakaurenga wanruashi kaondo wakawara antiwe kanamuo wewarumia waharumaze haziza hao itabia ya kana Firauna nuandwa hahe wala wandu wakandwa duhazor mwebani Israel haina hazimbu ngufu haina hazinziro hizo ni zikawani kwa zako udezifanya bazimana ukahaini mwana yaza lo harumao wakao amrishi Firauna kaamrisha lejeshi la hukaa na ulaya fetike na mu wanawashe na mwareti sho wanaume na watu wezero abunge inude leba zero ikao ibani Israila wakao nisiwalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahuja yawavukishe yarambia wekisaha wabanu abaha min Firauna innahu kana aliyan min almusrifin dalabaikao
wakauhonda nani lona Firauna ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msifukaya kana aliya haka jabbar Firauna hakambu jabbar hakamrikao hakana kibrinji Firauna haka mushrik haukairi kajaka uaminu Mwenyezi Mungu hamsifuhu no harmai ayaina boka harmaula ujabari wahahe harmaila kibri ya hahe hakaya miongoni mwandu ikao washilie mipaka uharuma zembi vanu bona mbikao ngurendo nai bona mbikao ngufane israfi haruma zina mizahahe fasiroka hindi hashilie mipaka ya urenda nai haukaya harande balaja na mloka siono bali harande nai hata he kibri ya kanio nukta kabari fi kanuo basa subuti habukaya abaha ana rabbukumul a'la minde mngua hanyumhu ambauka hezi ya kanio nufume ya kanuo yakawonoka kamate katinaye kama nukata shawiri watina yakatwe amri haino kufikiri rongo shala zimambe jibomba ego onojeza nongozimu ana tumanziani he namna hiyo hajwa gara hatakabbar hazidishonga na lajeshi ya kanilo la kampia hasubuti hambuka ana rabbukumul a'la minde mgwaha yumhu la rabba fawki ujumabu kabati basi israfik fanya nukaya hata shaitani wa hamwera mwono atanga na kabati shaka haina urendo nai shaitani ndio mzai shami mboni mekhatari ya shaitani ikaha zaini mwanadamu hambalia hata masilisho harumwe yeusi haja ukoma hanubanu musongama ni shaka tuweya Yom mjusum hona mbaka almuradi ni kuja niona mitsi huji wa kunji shaisa jokangu angamio kwa chole jeniboya basi Firauna oyi wakati yamuka ana rabbukumul a'la shaitana mwangalia mufirao au ndo bangu wa wasili hudai uungu wa Firauna amwambioka harmosho ngahe wati pia zembe za shetani zote pia yode kale matiporo subuti itereke kajaporo subuti ya gabili amakayemu basi mada mahabakawe mgumo Firauna amwambioka wa mshindi ila nyawo hafanya israfi harmazi bizahe hende mno atatoa shetani wae hamria au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnamiukana innahu kana aliyan Firauna wai hakajabari innahu kana aliyan min almusrifin miongoni mwa ikao washileni paka harimu urenda nai harme kibri yakamfanya kibri haututuza waruma wa Mwenyezi Mungu akaujiona kairi raha nao yabuka basi kibri lomjumao na ino le kosalinu dindele kosa ikao likaja lima iblis hado haule na zirehema za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hau Adam alayhi salam humgon wahi haamrishe malaika ukaya na msinjidie Adam iblis woi
hakawaishi bazimani malaika idhan ya waka uchozo kai bala yedaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaanza yammaizishe ya mtu harme malaika hamfanyisho mtihani baada ya amrishe malaika wasijidi Adam wote pia wamsijidia bali Iblis hamba dazinuza Firaun na kibri hamba ana khairu minhu mikairi rahnaye shawa hundu maelezo hamba ukakhalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wewe hamba fasire ukamika irahana ndio kauni umbuha mro na Adamu umbuha hakafu engesi si wanadamu ndugu yukaudharau manani yamjusize mbuwa yamtutuze mikairahana we dabulondo dabuwarenda ozili mbizi jirahana we sijia gochololo zoka zinakufai wallahi zoka zinakufai hata hizo kujamba urende na solo na Mwenyezi Mungu sikaja la hatu yotsakia akeno ngone mwizi amaliza kishetani dukago fanya nongo udoje kumbazo sene mwana nyoka weke dika iraha nawe nitsimna ukatima timanda bina we dabu warenda mnukanai shetani mbamba shetani njia utubanzabo wallahi tubenza utubenza shetani halikana nziza ya ukahaina mbujo kufanya mnataba kufanya baamali njema lazima mtineshonga basi kabati rongoza kairibo wana mawazi wa hangu arana mdu yapasha hulalisa wangu sheka upesha ulauliso wangu hududungu na matimbu zina watimbulia wala uzita shonga ongebanu wakomori hasanu wangazija wajoka wele la wadambewoni badi ngosorenda zema uruzi minywa we upambayo ulikonduani bonduwa mazo doka nafikira wala zilafa buzi ndolo nizo shauri buzi mingi akakula bala kuja kuzifanya hamu shauri kuzifanya ubare na kibri ili uko jumoa na ngurabio ولقد اخترناهم على علم على العالمين Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ngorabio haramaze azinukaya hakika walaqad ikhtarnahum riwatungwa ewanunda de bani Israil riwatungwa riwabeshea mtume Musa alayhi salam ala ilmin haujizi wa hatu ikao rionuka weide wakairi wa haruma ikaumu ikao hakaweshi daenao yende wakairi harumo andu yakaweshi daenao waturi mtsungua arimni kazi dhamana za utume wa harima ye bani Israil yabate bani Israil wao wakana utukufu yahuwa wakana utukufu ni aya ino ngiona aya za saya zifanonio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambi ya harmamala ni tena qala ya Musa ishia bomtume Musa inni hakika mimi istafaituka ala nas si hutungua
hosoni mo wanadamu ikao mweshida wenao ukayendo rume ni hurumao hena mnenu tena ngiona ayefanoniyo oliwo dezuhusu mzaza hatu Maryam mzaze wa Mtume Isa. Mwenyezi Mungu anambia wastafaki ala nisa'il alamin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hautunguapo Maryam alayhi salam hosonimo hojumanu washikao doaisho harmeza mazahaho wekairirahanao woko yemufassirina woni saukaya mzazahatu Khadija mrumshi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wabuka utukufuae bahe nga ulinganao no utukufu wa Maryam mzazi wa Mtume Isa. Haugo jena utukufu rahanae he hali yote na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala he hati ukaya mzazatu Asia binti Muzahim mrumishi wa Firauna utukufu wae nga ulinganao na mzazatu Maryam nga ulinganao na mzazatu Khadija radhiyallahu anha hosoni wana washika wako harumeza mazahao idhani abo hautimizi ngajonda ukaya mzazatu Aisha radhiyallahu anha yede kairi uharumwana washikao wakaonyesha harumeza mazahao angezo nzikia zikahuja humrungunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayokaya walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin. Risungu wa ibadi Israel ukaondoka do kairo harumeza ma zahao no wandoka weshida nao fasiroka ukairi rahane makditiyina kao duala wa Firauna alayhi milioni la'na ngumamo wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurabioka wa atainahum ariwanika badia rawabeshea Mtume Musa alayhi salam yakedu mtumo harumao wa atainahum ariwanika min al-ayati zami'ujiza riwanika zami'ujiza ikao ziko mhononi hamtume Musa alayhi salam haoni saukawoi mtume ya umani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harama zami'ujiza zinu ma fihi bala'un mubin gawekao baka mtihani mziro kabisa waka zakanyangu na zakanziro ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya walauze kabano haini wakati kao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanyisa mtihani walangu walauzo ze imani hao Yego ajusubiria au kwa nausubiria yasubiria basina shaka eziliwazahe ziliwazema usema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya tasbira ya mwenza kiyama yatilaumu hinu ekatile nafsi hai ni yasubiria na ndogonziro undumronzi yani ahulapiza
rawera mbabaha ramzazaha hatesha fu mjini hana shawshini huwa nanero kuja mjibu naye yosibira ku na huwa shashi huwa shashi oroyendo arenge mnandovi oshugana hadi mundu arengwa kujaye usaya muraji naba mababa msorenga bwe hangu yarengwa shawana nero uje unuba majoma gare dulala ohibira Mwenyezi Mungu yosibira ku yosibira ku bahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harangemia duka wamekao wala uziwa hena mna hiyo wawana nzoro za hao kwa jajibu na hii wajuli wasema mkugura mjoka inma yuwaffas sadiruna ajrahum bighairi hisab wamekao wafanyisa mitihani hamali hali hiyo wasibiria nuwajo shida wadirie areka kufuru reka mihono sha wazinzia basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harangemia liokaya wangongo wa juhuli waziliwekao kwa na uwaziziwa wote ni kwa hata mwe kishangalika hizi nzijaji zina kazi zote pia desubira ifanye tuila ngwa share nguli waleo utabieru wansi usikula harma dunia shale yo wazimwe matozi ihondo hulo maisha bora haukeho hulo hayatika o kaunaka uparohisa amu hayati watu wa duniani haina namna rjuji limba sha inuba muda titi garjuru habu ngamonao wazi wa hatu nuwana nyasi wakakairi raha nasi waroha hii namna waroha matunga juro wallahi ibaki shokaya ibada mroha bure habala hiri yekuje kande Mwenyezi Mungu nogo hili sokayiho sikaharuma witi na utsonsonia witi na ulariba na ulaba wandu mkerari na unuha wandu na udharau wandu na unosuha wandu haina bahanu balo mbaya bila kupatizo mjali haina bahanu balo wandu wamana wamenda kote buhuri haba sula ukamjo porani undaralishi la hawla wala quwwata illa billah ikakuja zimunda ikawa zimunda kujona nongoza hao kadhalika ikakuja zimunda tena na bana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mujuka uliwa wangu hezenia innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa angapo hena mna inu arabewa uno hazi wazi wangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narefukishe ya zile ibada ya dunia aya Mwenyezi Mungu anamjukaya inna haula ila yaqulun wanu mamushrikina waliho de makuraishi makafiri makuraishi umaguza huko mtume la yakuluna wajohamba baadia wawasheleze kiyama wawasheleze baathi wawasheleze zembebo wawasheleze zomro basile jawabu ujuji buzalimu wala makafiri wanuuzo mtume la yakuluna wajohamba hauambia in hiya illa mautatuna alula wama nahnu bimunsharin kejaka ya wonforifao itondo ukaya undumfo wa mando kabati walilisema in hiya illa mautatuna alula umforifa unundo wa mando do wa mwiso
undo wa madodo wa mwiso wama nahnu bimunsharin na zinunrabo karna kaudaifilwa baada rijohufa na mwisho yake ilienda kutini baada ya mtume yawaambia ya jali kawika lansi ze marenda nayo harumu wa jahannam yawaambia emasterehi ya huwarendo zenje mjezi Mungu ajurije ga haso tipia rasi rowarishili yao rekebati manoju kamebo insha Allah basi wanu waziaze ndi wa chini ya mvu na kuhuru wala wawadunga dingwenuka banumsike na haja hauka kwa jajo hane mauti hauka mfungo ono wanu wafa kwa jamba zonda shanga buka banuka bati mfeka tinda unu msike na haja babanu kanaka urejezo duniani tena tsibe hejana magari fao kanaka urejeziwa zeroho haizo zinrabo kabati hisabu ngukana kahuzi siwa ndongo yazifanya hunduni yani baadi ya johufa zinrabo kabati mbebo kabasi masterehi ya mahalani ambao mbeboni zinrabo kabati mlo yesa habari hili ngwanzo wake mazefu angomba amrisha ombi ngwatine ongazi za ukaya mtsikiri mwishe lakini na mtoto ngabanu mlio akekawadishia ngwajo unasema la mafu ya Mungu ajujunda hao wote kwa dauka na bea na bado msibe kwa ni onroti pia ukamwangu ange madamu wandu wanu wazeami kwa jana haurudi kwa tonza wishe Qur'ani ya washangaza kwa tonza wishe Qur'ani ya wabiauzade wa mbebo haukahili babilo dunia ni ngwangoi watosho baada ya wamazimu harmaza azijawzin warduwa kaushia mtume wa bukaa fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin je abaha ngaruhambiao bo mtume Muhammad andana kwa kwa aminu mtume ngaruhambiao bo Muhammad wewe daweno wangu wakubalize fikira zao zinu garumabia nukaya ngena mjena wala babaha tuwahafahale na mjena ubaru arione in kuntum sadiqin ikaba ngamambo kweli basi ngari mtuhumuni na ndrabo ngari mtuhumuni na ndrabo za ukaya zoti kweli uko wahafa watulo uzimu walikuwa rejezo duniani tena zoti kweli sha ekangwa ngo kweli bo Muhammad daweno wangwa udunga nyumbani wao bismillah ingena na mwato makburi nilione na mjenao na muwadaifi mjenao duniani wa baba hatu jebrambe kwa wai fulani rawaone jao in kuntum sadiqina ikabanga mambo kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenye jawabu haukamtumeza haya ndo haba shaya hukuma yo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nazinu wazamba mahalani ya satena wambia mtume kama man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim adobi yumjuka uhisha ezibazola zinongolosa ziro zitafadose ni mwa basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajibu qul wa bi mtume yuhyiha alladhi anshaha
awwala marra ujuzi hiisha wala ikawa ni yazi umeihandani zatu ukaya haukaya horejeza hirusha kaya shamingiha zo nyangu rahanu kushimumba yafikiria le gari handani yalifanya woye mhodari rahani yaje ulifanya ulilekezo badala mingiha amgehe namna ino Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwahadidisho tena hauonisa wangu wakairi raha nao wakanavu raha nao wakana umurimle raha nao nubu Mwenyezi Mungu akaanza watu hawatoa hema la mafu wakana yo duniani ngwambo ahum khairun am qaum tubban walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin yebanu yema Quraishi wanu wokairi amde kauminu yamba kaumu tubbai wokaira hanao wanwanu ikao waishi kabla ya Quraishi wanu wakana furaha nao bali ni matizinji zaishi kabla ya banu wakana nyimvuzinji na mahaminji sha zemvu hizo nema hayo baada ya kufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngumabukaya ahlaknahum riwangamiza hazila mvua kanizo na ulaujizi wakanuo innahum kanu mujrimin haukuwa nduwanu wakana haina kalitezabi wakanizo jumashibane shansi hayo ziruangamiza hasibabu ukafiri wa hao ruangamiza hasibabu ndizembi za hao haizo yema Quraishi wanu utikairi rahane zinyimatizo ikeleo ngatoka wasami wa umma wa haulu ba Muhammadi utikairi rahane zinyimatizo heze mvua kanizo no murimle wakanuo kawe komkilisha ukamzimu haru wao yichoda haruma mlima haruma mtsanga ende hawajiba njiyalala mara nzima yo wao maana boze kuza hao zika zinjirana kamiyo aba sha zembu hizo kazijawafai haukaizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala biawani kazo wazirumie he namna yanzao basi madama wazirumie he namna wanzao wao bahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawasekuwa hawatu wa duniani abungeye na mwesherebo ba Quraishi kanitsikaira nao no Mwenyezi Mungu hawatowa abungeye ekamja mfanya hamadi zondo wafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katumndani ujumbangu wake hawatoa hasibabu ndezembi za hao sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yekaengeshi umbe harumezi umbe za hao Mungu rambio wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma la'ibin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harumai aya inungura miukaya kajaka huumba zembingu nezibale zati nezilwe baina ezembingu nezibale zati kajaka uziumba hansabuho zinsi chawala yakauzifanya Mwenyezi Mungu
aya bilino ndio hamanga ifasiri aya bilino ndio hamanga ifasiru ya mwando ma khalaqnahuma illa bilhaq walakinna aktharahum la ya'lamun ma khalaqnahuma karjaumba zembingu nezibande zati illa bilhaqqi itondo ukarezi umbo heza kweli ikao benzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaye hansi harumezi umbe zahahe abungeye gailazimu bwana damu mkechuma ufikiria uka aese mbingune zibale zati ezi umbaje walakin aktharahum lakin wenju haramaye makafiri wao la ya'lamun kwa tujua ya hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahumba mbingune zibale zati abungwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narjelere kemingoni mwao ikao wafanya utadabbur watundao wafikiriao ila namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaumbaze mbinguni zimale zanzi haziungu mbinguni zimale zanzi ngamona ngo madani kaza milima ilishe baleshazi shitulilie shidoda bala rijwa hendamo ngarishiwa hao ngarilalao ngarilimao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini zungwe namna hiyo tena urifinihe hikima zinji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala beuzinchura hanasi shawa tunatoka zinu kaja kama bwancha wala ziumba resho harumwizo wimbo rifinihe shibale shanti rilime riwale rifanya hela tumolonzi pia rudira amudi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala okay haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rika una ibada Mungu Mwenyezi Mungu arejea kemingoni mwa mbika wangu atofikiria hizo riziki watende kao watakaozifikiria jike sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarito rahmat rahima zahahe khasa do harma jannatul firdausi lazima mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu ni sokana Swahili ni mwanadamu shwa mru msheha julane zaida za shihahi ngujojwa swali yeyidi na abo uzimru ajina hama kaisina suna kaisina swala toko yonsi kajulane zinongoza he ya jojwa swali alafu sikautsani unde maelezo zaidi nielewe maana hiyo ni namna hiyo. Swala ya pili mrumsheulo idani afamru msheulo idani oi hajange mziro haza bala aboka sasa nganelewa kana abo isakifia ye idahi bala ka hazara hay zensiuze ja sijahisa kaka jazara zensiuze jahisa alafu zensihu ya bidia roho idani zija aroha haijaza ngujo jo roho bonzi hangujo kondani hata ya zai maswala na mai Bismillahirrahmanirrahim. Qawlana surata al-jinn wa mas'ala ya kawede qaw ila mas'ala la Barukaya yaidi balai manamshaka jamla ndia swali yaidi ramlu ali swali harma shiwaza ne kairi rojo kwa swali rasulu kwa swali wa hudhuria wa shema waidha awali sujo kwa swali ujo kabanguni malaika usulu msirini yeshema waidha yuko tolo hakuiba lani mana kadai masudo kaya kaye walwasaswa li'id wafuqwa walwasira bio wenzao wakaswa na simashababu swali la bio wenzao rasi wazeye wao shule mawaidha wale mawaidha la bulari shule sote pia wazeye watoto wazaje na wale wote watu ndofa ndio muhimu ya hai sote pia heshima mawaidha yuko tolo
dale faida shedu ndio swali unaona unaweka tupilia swali anaga naomba au fikri si jibu swali za usana na aida bana aida mdo unja idadi siku nzima wewe mwanamshe ya lolo mnumaye hafa kemdo meri mzihibo tasi wa maharinde mwanamshe wala saza ya abaide kazake mwanamshe woi haundi akanga na wani wahamii umnume uzaya ayo umnume hufa afwan awundu mshaola kana roa idadi pakazaya yo aya Qur'ani dia tabokaya wa ulatul ahmali ajalahunna yadana hamlahunna walun zahimli webili wajihesi wakensi atampakaza ndizao zilazikisi awo kaya mdu yake na idaya fanya mizimine na zukume wala dalika ukaja una na mushkila shaka una mushkila kale na ida aende na himli au kabida bakishe bengo ya mizishe na tabisishe yetimu ya raida shaka sijiri namna hiyo mbaro dalila na bala una himli abafanya naye kabo kaja stay zile kauda za Qur'an shanga bilingia stay afu ina ibada ikaunga bifanywe namna ikaunga Mwenyezi Mungu hapa rufundi fulani sile fasiri au shede Qur'an wewe amekemra zabo tasie wala mwenye limba zaya wa alikazaki ekaze to abili alikazaki ekem manamshola na himli renga tamizishenda au bekwe mizikme na milaba kishukuru bakaba kisbalata mpaka zaya abule ndahili ya kubili hise wallahu a'lam hizo na zali shilize kafu na baada ya Assalamu alaikum. Mwenyezi Mungu arumuswarada. Wariabo hari hanzala kalimauti ador twazero. Wariabo jamru hatwa maranyero. Ibala hala kalimauti afanya hazi. Na balem dola tena rahin to hukuma tena joko failwale. Ibala hala kalimauti afanya hazi balo kaja fanya. Ni swala kwa ufungushie zizambu au bismillah Bijele swala ya rabi abaka Mwenyezi Mungu hayahasi Israeli yadorengaze roho zahe eziumbi azimba zonse pia alafu shanga mumrusoi haja huwa manani hafu ibada Israeli wafanya haza ukalifa Israeli wafanya haza habufunti bala Israeli afanya haza hafanya haza hahe shawoi dekaukasiba wa Israeli wafanya haza yele maana kinga lazima hukumdo fundi ngabina swala zima. Assalamu alaikum. Zansi kaunga zurumao ni wanasara ye makatolike kawazirongoza warejedi ngoni ujo rejedi ngoni harmazila amri ikaundo daula warenga uno hatukumor si ya Kiislamu rumani rona mufti nanyi mafundi wa dini wanakanzani wasilinda vanu suala hamandi la hemana mshwatu hikma haulwawa eba ni mafundi wa dini nganya fuvuhindi ho amrishe daula ilizi sijirise شيلو سؤال لا هو وفند بسم الله bala mishia yesu hafiwa hatu yesu halalozisa unisokana zinsizo za Kiislamu ikaya vajiri kosa shaishan hawala walimu wa hao wote urongoze daula kanongo fulani zijiri hau zero baishi mdege kararo kazi ngo zingazifanyisha sha ya sharia nedi ni ngambo kazi jao hao wote ureje ngoni alafu usokana yesi wa kumarana mosi wa Islamu
so komore aramuga si waislamu neza hondola mwanamsha hatumumbeni hikma ya ulwawa mwabe mafundo komore mwambao hao na mafundi wa ambabo wamba hindi baba wamba zidi hapo wasomoze aya za Qur'an ya ukaya mruhamando hii wansi mikrofoni bahe mikrofoni nana wala bikongo hama mikrofoni imana no ulwawa iyo kartu tunga yo Mwenyezi Mungu ende hamba walakum fil qisas hayat ikale unga mrengea unazekiswa iyo waomba haulawa basinga juzi yakatu juomba tena Mwenyezi Mungu hatuka eujopa mrudinyo na chokula zinyo eujoto mrudito na chotolela hai eujongo mromono na tsongolo mhono hai eujora hito na rola hito eujojuru humba ba fulani na tujuru la madina mnajuru hiyo ni Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hariumbu muri jondo hakoyu rahani na mnarjiwao ngujozi jori fai rahani na mnarjihada ukana zinde jori fai sisi ambe hatuka ya ekale ofulani hajiri kanafasi semru ya juhamu haramu hitwa gelazimu ya ralo hitwa haukawa ndo jukana mu shaye kawa ndo warate namna hii odorenga atifaza ka balakadha yotoka mdaudodi ambe izo mitsendo ngo bana bahayeno sha mafundi wa mbazinji ngasina zembe kurongarishilia ze telefoni kabati fundi atsomba mavu wa mtsiro wao washashwa turongo na banu gawono gozi zingula harumezi to hapo deleko sala jire mwana mshatu wao wakomori wafiri haku yuha ukali nukatisa makosa za tena hakainu tahaddi ya numa toro ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu atorelwa so wakati renda mbele sababu kama msiba unukoti ungokinyo na misiba au kama msafu wa nambulwa au msafu tulamro gawa islamu ga muhammad amna Qur'ani tulamro Qur'ani na mulani mwekana mumzione yaona mkedongo kumzwako shezi unotukifa hukomori wa zambe mafundi wa zamba kakutina ununguishi kuzishilio wewe tunabeka kutina telefone wishilia endaiza shangu ishilio shabu soso kanja rungu mbabe ambe wakomori mafundi wa shemeza hajila haju si mikrofoni bahi shahaina ujurwa hitwa lazima roro hitwa ano ibakisha ukaya amri amani yoti yaka gobirohahe yoti yaje jobirohahe baada ya zitabwithi zafanyisiwa inu amri kaunge lazima ilaone na rais wa daula ekera rais wa daula kajatwa amri zote abukazofanishi hata zeti za paramizi warume sharisha Kiislamu shaye kafulani harwahitwa shaye makadhu arengofanya ile jundo la utai hakikishiha shange lazima mfaume hensila yatoru saka bismillah na urule sharia wallahu a'lam bofunga botsoyi ulogonze osaswala hawisaba mruja mikro helilo ya rahitwa ya lo prizo ngufungo tsumu abotuma hangere ngwao hizo karna unjo hamaze ya ibadaha wanemra fanya kosa wemra fanya kosa bano yafanya kosa jiro kabisa karna bakati funge banijo mkini hajada tauba Mwenyezi Mungu kubali tauba haya sha yadhahiru unopandwa hatu na bilo kana haina ujurahisa Qur'ani de hamba bimaana na rahisa wala kum fil qisas hayat nikazifanisha ndo kana Mungu kaka jafanisha ono tulunga mfereji watu ndio rahisa watu ndio la barambani mwe etwaro zabali kodeso funga difungulo yabwe dhamana ndio yahenda ula ilono waaminifu wao au kama ndio hama watsangao harmo ofisi difujiro harmaiti Allah lazima ama garele wauka fundi fulani ahimilezi na fulani haimilezi uliho badi ya raisi ambao kwa jamma haukatungulwa wala mafundi kwa naujwa uroha mwaila yezi watawa hau doto kama baki sila wa maya hao hiyo bali wapunga shio kesho hamba jeshi ewa kujeshia hauzi saukani chama suala ya khabiti ikawa sisi ndio kaya izo twali na izo shaka tufanye
sherehe za sasa namna hiyo bado au watu wa tunani hapa kuna masozi kila vaneka ishi ya bosufa ramba ukana mahakama ngwafanya hazia hao kwana uja kufanya hazia hao basi ni mfaume wa hensi mfaume hensi ngelazima yatweza haya yekesema ukaifunzo gena maana hindi mafunzo ngapi warungo ho izo hishilo sile ko muriba shando harumo ulemengu mafundi wengi waba hako tulapirizo amatsiza bonze tsida hono watulapirizo kaambeza kweli heka wamba ngona ndoko hindi ida misiri uone ida sudi ya uone yekairehe maulama waweze tsizo tsipia ngoshibani zabani hindi wabeza kweli shwa fomengo waziro angabwe fundi mjoka haimila fulani unge na ndongo hindi katsina bado katsina fursa hata bayo fundi nuna rinjenzian يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الرضا أشرفنا فتب علينا توبة تصل كل حوبة واستر لنا العورات ولا من الهوات واغفر لوالدينا واغفر مولدينا والأهل والإخوان وسائر الأولاد وكل من محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا عنا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول الله بكل سرور صل وسلم Mashaba menji maonaji mapija wa he 7 sur 7 ntsini mapanga mediari dungu darasa la dini wazimana Maulana Al-Qadhi fundi Muhammad Abdullah ya kaurike darasa la dini la hosi kwa leo na ubushiri ya zemba wa za matangazo ikaunga sifa zimanao haushanshi
zidarasa zinu haushanshe mapija ya heset surset garwa bushira heri nruvu watinamba tabu itukayonzi handani mbawa matangazo ya Komore mfo mongonika woringe mapijani wa ya shansh waja watinadua zembaya ya Komore actualite waja woringe matangazo yanu waja mwe SMC ya mbeni waja woringe matangazo yanu waja bangazo la Komor waja watina udua za habari za nsini mapanga 5/5 Fumbuni Media waja una Radio Kokot hoji mlifu wa hezi mbawa za matangazo zinu na dhukurubanu ili haurenge mapija ya hese surseti wa ya shansheni mbawanu kao ndalo wajibu nana neze mbawa za dungavora tushindara zi dhukurubanu waja urenga zi matangazo ya hese surseti nana zi darasa mbali na mbali haumeshelizani mwabankana Komore mfo urenge matangazo yanu wa ya shansheni mbawanu kao ndalo wajibu waja Komore actualite watina udua za ASMC ya mbeni watina udua za habari za nsini mwapanga 5/5 Fumbuni Media watina udua za Radio Kokot hoji mlifu hizi mbawa za matangazo zinu haurenga mapija ya hesep surset wa ya shanshi ani mbabanu kao delu wajibu na ubushire maisila monti pia mbabanu kao ndo wa jihundao mbia ubushire heri nruvu heri na baraka nruvu watina mbatabu itukayonzi haini mwana mtini mwapanga ulona heri Mwenyezi Mungu amnike ya mzidishe ze heri heunu ulomade Mwenyezi Mungu ambao ununu haini mwana mtini mwapanga ulomanga na lemanga shemanga itimle yautona mwana Mwenyezi Mungu ya mbe ne ulona mwana ya mzingarendo yautondola ni Mwenyezi Mungu ya mbe mrume nana yautondola ni waja Mwenyezi Mungu ya mbe mrumshe maraba menji mkabazima na baba role mjumbe habari wa hesep susete ranzi mtini mwapanga mji mhungu sejama pia salam miadi dosi kwa maudu